Swastiastu. Maghemur daning atur pinih ajeng mantu kering idedani sareng sami mustika nyari pisan angge panurekse saniku sumayang titiang sedurung titiang matur lugrayang titiang maturang suksmaning mana mantu kering ide sang yang para mekawi riantukan sangkaning asung kertuaran nugrahan ide titiang presiden mesadu ajeng majeng ring idedani sareng sami ring galah sani becik puniki mungguing pidarte sane pacang atur uning ayang titiang memurde ngelestariang bahasa Bali antuk teknologi digital dumada wakasan pemargin nasa puniki sidekangen serana nincapang keweruhan para jana Bali inggih idedane sareng sami iraga pasti kesampun sering mirengang utawi maosang indek basa sakewanten napi sujatin nyane basa punika basa pinaka piranti sane kanggen para janane maulah rasa berkomunikasi lan bekerja sama sareng dian metiosan ring pasye kerama lianan ring punika basa pinaka serana penglimbak budaya kasuk semanyane tanpa basa budaya Bali nenten sida ajeg lan lestari basa Bali pinaka paminggukoh budaya Bali rause ngucap presida kewedar santukan kadi sane sampun kebausang ring ajeng tanpa basa enten mejanten budaya Bali ini sida ngelimbak tur sida ajeg ngantos mangkin yani umpami yang titiang budaya Bali punika sekadi taruh agam basa Bali pinaka akah lan agama pinaka roh nyani kesenian ilmu pengetahuan lan sami tiosa pinaka don lan carang nyani yening sane makin akah punika usak tuh lantan presiden ngelimbak sapunapian itaru punika sida maurip pasti ke sampun as don miwah carang-carang nyani talar asa punika yang imbayang titiang ren budaya Bali iragani inggih pidaging naugang idedane paring atiti sinareng sami maosang indek basa Bali ring abjadating mangkin sekadi sane sampun kauningin sareng sami sayang kidik parjanane sane mebebaosan nganggen basa Bali yening kenikain mebebaosan nganggen basa Bali tapi malih ngantin anggah ungguhin basa utawi mesor singgih sinah taler sampun kiko ngaku nenten bisa jejah takut pelih ngeraos sareng anak lingsir make alasan ipuni yening terus sekadi asa punika mina basa Bali pacang rere napi ke kayun idedani yen basa Bali pinaka silesi nunggil budaya Bali sani kebausang adiluhung punika sirna sina sampun sami nenten medue pikayun sekadi asa punika mangda nenten basa Bali ne penjang pungkuran wantah dados basa ring lontar ring sastra ring sesuratan kemanten sekadi basa kawini ngiring iraga sarang-sarang garang kayuni melajahin lan lestariang basa Bali iragani nah sapunapi caranya nih ring era globalisasi sekali makin iraga uning sane mewaste teknologi saking anak kelih ngantos alit-alit sane makin sampun uning nganggen teknologi napi malih ring masa pandemi sekadi mangkin pemerintah ngenikain mangda iraga ngelaksanen pepelajaran lan pekaryan ring jero soang-soang lan teknologi pinaka piranti penghubungnya nih teknologi utaminya nih teknologi digital pinaka piranti sane pinih membuat pisan anggen berkomunikasi nincapang ilmu pengetahuan lan media hiburan jarak jauh
Saking teknologi iraga nalar presiden nelebin indeks basa, sastra lan budaya Bali. Ake informasi lan program digital ngeninin bahasa Bali, sane presiden kangen oleh para siswa miwah para janane melajah miwah melestarian bahasa Bali nih. Umpaminyane bahasa Bali Wiki, YouTube miwah di jaring sosial sekali Facebook lan Instagram. Sanika pertama bahasa Bali Wiki utawi program Wikipedia versi Bali. Ring bahasa Bali Wiki, wenten kamus digital bahasa Bali, sane presiden keanggen nerjemahan kruna utawi lengkara ring bahasa Bali. Wenten malih perpustakaan virtual sane medaging orti terkini bahasa Bali, nah informasi bahasa Bali indeks budaya, kutipan miwah tokoh-tokoh bahasa Bali ring sosial media nyani. Punika presiden kangen seraneng ngelimbahkan kosekata bahasa Bali iragani. Kaping kalih wenten situs web berupa YouTube, sane presiden kangen nyobiahan sekancan video. Saking YouTube, iraga presiden ngelimbahkan video utawi konten sekadi sastra Bali, bahasa Bali, keluwihan jagat Bali miwah sane liana. Video-video punika presiden kapiasayang oleh ake janmu kantos kedua negara. Melarapan antuk video punika, iraga presiden muningaya kebudayaan lan bahasa Bali nih. Lianan punika, saking YouTube iraga nalar presiden ngamolehang jinah utawi gajih yen ake sane nyenengin video iragani. Kaping 3 wenten nalar jejaring sosial Facebook. Ring Facebook iraga presiden metemu sarang semeton sane saking dua kabupaten kantos dua provinsi. Akeh grup-grup umum Facebook sane medaging indeks materi bahasa Bali lan orti miwah informasi terkini sane bahasa Bali. Umpaminyane grup Facebook belajar bahasa Bali untukmu, lestarikan bahasa Bali, lestarikan aksara Bali miwah sane liana. Ring grup punika, iraga presiden mabrik bagan, mebebawasan lan berkomentar nganggen bahasa Bali. Iraga nalar presiden nyihnayang bahasa Bali ke semeton ring dua provinsi kantos dua negara, bidang kesilih sinunggil usaha ngelestarian bahasa Bali. Kaping untat wenten nalar jejaring sosial Instagram. Ring Instagram, iraga presiden nyobiahan foto lan video ring akun soang-soang. Ring Instagram iraga presiden nyobiahan foto indeks kaluwihan adat, budaya lan bahasa iraga. Akeh nalar makin akun-akun sane ngeninin indeks papelajahan, utaminyane pepelajahan bahasa Bali. Umpaminyane kamus bahasa Bali, bahasa _Bali, bahasa Bali ne, melajah bahasa Bali, melajah _bahasa Bali miwah sane liana. Akun-akun punika ketahipun ngelimbahkan foto lan video indeks materi bahasa, aksara lan sastra Bali, sane presiden kepelajahan angin nincapang kewagedan iraga bahasa Bali. Inggih, idedane sareng sami, wiyanten ipun akeh teknologi sane presiden ngicianin dampak negatif lan pinakna ngicianin dampak positif. Ngicianin dampak positif lan pinak kejalanan iraga melestarian bahasa Bali nih. Sakewanten akeh sane presiden ngicianin dampak negatif, manuk ring sapesirem muah sakunapi carane iraga nganggen teknologine punika. Nike mawinan ngiring, iraga sareng-sareng, becika nganggen teknologine punika. Inggih, wantah asa punika atur daging pidartan titiang. Dumugi juwenten pigenoh ipun. Ini jadi pacang nyarca indeks kewentenan usaha ngelestarian sastra lan bahasa Bali nih, gumanti akeh pisan. Atur titiang puniki wantah pindah kejalanan ngawet tuang rasa banggan titiang ring kebudayaan Bali antuk sastra lan bahasa iragani. Menawi wenten iwang atur titiang sane nenten manut ring arse, nenten lali titiang lungsur gongrene pengampura. Pinaka pamuput titiang aturang para mesanti. Om Santi 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 Om Suksema.